clear to le ngai thatu te ni lai ni chibai le vek ule ni zan lama FIFA Club World Cup semi final game masazok khel ania zanin lama te po final lu thei tur zonna khel ani le don buka chung ho te le football thuleng te thira ngai thla khona in nei le donang o soita kang khan ni zan lai pela FIFA Club World Cup final lu thei tur zonna game masazok khel ania Brazil Club Fluminense le English Premier League Club Chelsea te anin matsona Chelsea lamin ne na changin Sydney fain Fluminense an neya final anin pet kai zuita anni kalphung thar FIFA Club World Cup final lut masaber chu Chelsea anni tinani chu hein khela hian atira train Chelsea lam an hlo zoka an thora po sengin minute som pasari na mol velam sira train Pedro Neton ball avor luta Thiago Silva chon lo clear in athatok lo Jo Pedro ke atla ani hian velam sir train moi tak main a curve luta sikhat fain ma an shoi gola khung nu hian in Jo Pedro hian a celebrate lem lova hei hi achan chu Fluminense atanga injir chuak hi ani ya ama siam nen tu tab laka heng goal a celebrate lo ani minute som ni pahat a in her chuaka Pedro Neton velam sira atal hlo le hle across ball thatak chu gusto changkola tauma se Fluminense goalkeeper Fabio chon thatakin alo dan sak minute som ni pakhatna Fluminense goal an khung teu hle Hercules goal akhung nge don hin alang mana goala ball hi alir lu trepa Kukorea chon line na train ball hi alo clear man hlo ani first half airo hlawm te soitur awm zui lova second half minute somnga pathumna Enzo Fernandez a ball back atang Kukorea chuan lazet mai train goal akhung teu hle maya goal mauta akal lo deu chia anne minute somnga pangana Fluminense tan Everaldo chon hun thatak mai aneya Robert Sanchez chon a goal shot hi alo dan saka goala alu teu hle hemi ball kal hi Chelsea lam chon annor let ngala Fluminense an tuar zui talo counter attack attrain Enzo Fernandez on velam siratlan Jo Pedro chu ball a pepheya ani hian boxa lu puyin Oliveira chu abum zet no gola thatak main ball hi achui luta Sydney fine a team hi ma a hroi puita anne Chelsea azom no starting 11 achan voi khatna goal ni akhonga Chelsea hian an lei so lo hle do ni hin alang minute somruk pangana enkun ku chan hun thatak mai anei veleya ma se Fabio chan a goal shot hi thatakin alo dan sak hun top ma ret minute somriat na ben chatra ron lu Jackson chan hun tha aneya Oliveira ti sol nang chingin ball hi boxa atlan lu puya velam sir 20 boy tu omlowing goal shot aneya ma se goal mauta achui lo hlau anne hemi noero la te soitur om zui talava Chelsea lam hian Jo Pedro goal ni khung mang hian Sydney fain ne na anchanga final anin pet kai zuita anne ni zanin khe result lam chu kan zauta zanin final lut tor zonna semi final game na nong zoka lut vele ta ila zanin zanlai peldar sompatni le chan veya UEFA Champions League champion lai season kalmeka triple champion ni to League 1 club lian Paris Saint-Germain le La Liga club lian le hlotling hei nelna trunga z champion ngun berni na chel mek tu Real Madrid te MetLife Stadium New Jersey anin machonang League 1 club lian UEFA Champions League champion line ni bok Paris Saint-Germain hian semi final lut thei tur hianin group stage ang group B a pakhat na ni chuin last 16 an luta last 16 a hian Messi khel mek na Inter Miami chu silifaya nei quarter final an lut quarter final a hian German champion lai hei nelna trumni lo champion to Bayern Munich chu sini fine an ne leya semi final hi anin langkai an machon to Real Madrid lam hi season kalmeka an che thatok lova an machon to Paris Saint-Germain anglo takin Club World Cup a hian an champion lo chuan no moi choi lovin season top an kharang Real Madrid hian semi final lut thei tur hianin group stage ang group A sa ma hroi tu ni chungin last 16 an luta last 16 a hin Juventus chu sikhat faya ne shramin quarter final a po Borussia Dortmund chu goal thum goal nin an ne le shrama semi final hi anin pet kai ve bok Paris Saint-Germain hian semi final an kalkonga hian game nga an khel towa
trumli chakin trum khat chaklo an nei thonga an khing puite in hne tok pui an nei lo thong Real Madrid lam hi semi final an kalkonga hen game nga an khela trumli an chaka trum khat an khing puite in hne tok pui nei hin chaklo an la nei mi lo thong goal an khung le an chualama hin han lut le ta ila Paris Saint-Germain hen game nga an khel to goal som pani khung to hin goal khat bak chu an na nei lova an defending hi a tha hle Real Madrid lam ero game nga an khela goal som pahat an khung to wa goalie lai mai an chua to thung an ti ma tanga goal khung tam lama han lut le don ta ila Paris Saint-Germain tan hian tun tin honna Achraf Hakimi le Joe Neves te chong goal ni ve an khung to wa an team tana goal khung tam ber an ni me ka an ni ba khi chu goal khat aya tam khung an nom lo Real Madrid lama hen Gonzalo Garcia chong goal khung tam berin game nga a khela goal ni ba khung ting to wa Federico Valverde chong goal ni a khung to bok an ni ba khi chu goal khat aya tam khung an nom lo ve bok team din muna lut le ta ila Real Madrid lama hian din hai century kat a mu wangin an chor thei don lova Liam wangin Carvajal Camavinga David Alaba le Mendy te chu anin lan thei arinom lo bok Paris Saint-Germain lama hian an player poimo pahni William Paco le Lucas Hernandez chu shrem wangin anin lan thei don lo anne team pahni te UEFA Champions League big angin han chui le ta ila trumriat zet an loin matson towa Real Madrid hi trumli chakin Paris Saint-Germain trumni an chak to buka trumni in hne tok an nei to bok anin matson number hi kum sang ni somni pahat somni pahni season khan ania hemi truma hin Real Madrid hian goal thum goal khatin hne na an chang hemi trum anin matson hi last 16 na ani nge ya Paris Saint-Germain in first leg ka sikhat fine Real Madrid hi hne ma se second leg ka Real lam hian an le thala quarter final an lut zuita ani kha tuna anin matson le tur po hian ngai ven a hlowa in khel mu nom tak ani nge arinom in khel result lam kal santaila football thulenga lut chho donang o ni zan lama khan Manchester United lam chon thu thar an ron nei ya antar malam thom chak an tumna konga La Liga club Almeria tana inlan mek an striker poimo Luis Suarez su senglu an tum thu puan ani ya Inter Miami Luis Suarez khanilovin hei hi chu Colombian Luis Suarez ani thonga season liam ta khanin Almeria tan hin goal somni pasari te me umai akhonga hemi wang hindu tu po anga hle adu tu zinga United lam hin thom an ron nei vele tatlat maya court of side lamin atarlan dana United hian in biak antum ni hin tarlan anni Telegraph lamin atarlan dana Ruben Amorim po season tharatana askota mi poimo turte aron soitani yin alanga chumia chon Andre Onana chumi poimo tak ani tur thu asoi tun hnaya Manchester United hianin Andre Onana hi chuatir antum ni in thom aleng na sakhop maya athak tu turpo anmel ni in tarlan ani bok amai ro chu thuthar bera hian alandana Ruben Amorim hian Andre Onana chu arin tok thu le anti ma cham thun zom zer tura thutluk na asiam chu alom thu asoi ni hin alanga season tharlama Andre Onana hi United goalkeeper poimo anile ngei don a ang hle kan lo tarlan ta kang khan Thomas Partey po a football zin kong chu a top don ta a ang khop maya Arsenalina an chho zalen nuwa khanin club amadu tu an tam ang reng khop maya ma se pong sol thu boy an nei ta ka chuan amadu tu te hi anin nu dok chho deuh vek to ni in alanga Thomas Partey a football zin kong hi a top don ta a ang hle Thomas Partey hi thlathar na tur ninga hian ko ta a in lan don na heta hian athu boy chungchang hi ngai to ani don ani pong sol thu boy hi panga ve lai anei mek ni hin alanga a in soi fe theilo ani chon lung in ata ngei don ani din hai sen red ka chungchang a pote bot kwar to chan thu thar aron neya trulo ati hle thu asoi debut kwar to chuan khain kel kha han thlir le ta ila Serhu Gorasin ball aron tlan lu pui kha a gol ngei don ti a chiang lava chuti rolling goal thum goal khatin ma kan hruai to bok din hai sen ron fall hathil tru lo tak ania chuti rolling kum no pangte alania ton hriat ala nei tam tok lo te po alang ni maya ke chuan kangai player thatak ania kan team tan hen miro pui tak ala ni ngei bokang chuti rolling khatiang thil te te decision siam turanga khanin
athuak aman deuh angain ke chuan ka hria a red card mu nuwa khanin Dortmund kha anrun comeback le trap ani chuwang chuan din haisen hi film taka awm chho angai donin ka hria tin tibut kor tu chuan asoi Croatian midfielder Hazet mai Ivan Rakitic point ni zan lama khan thu thar aron neya media tren khaten football khel acho santia an soi thin chu thudik ani thu aron soya football khel chu acho san tak tak ta ti puan chian anne Ivan Rakitic kan hriatlan theu angkhanin Barcelona tana a khel lai khan kan hretlang deuh vekin arin oma alar tak tak khun lai te po kan ti thayang hemin nuan Sevilla tan te po a khel leya tuna football khel acho san thu apuang zuita ani Ivan Rakitic in football azin konga game zakwa somko pathum te meumai a khel manna goal za somli khung manin midang goal khong tur siam sakhi tumza somnga pasari anei manna major trophy lian tham kan ti ang hi tum som pasari zet achoi man bok pui hem tak ani Manchester United lampo sum lama harsatna antok veunia alan la yin sum thanem tak an hlo theina tur chuni jang khan an hnol thu puan ani tarup mai Manchester United hi Amazon lam chuanin documentary siam sak an du ni in alanga heta hin sum thanem tak an hlo chok theidon ti puan ani bok tu hnaya khan anin rem to ni te pointer lan alo ni mana amai ro chu anin rem thei talo a ang hle hei hi achan ber chu Ruben Amorim chan apom velem lo ni in alanga club ho tu te point Ruben Amorim thotluk na hi anja sak ni in alang bok Amorim hian dressing room te training an nei lai te Amazon lama entur aum chuan an king puite tan thil awol samna tuknin arin wang ni in alanga hemi wang hian Amazon nen an tho hon tur te po hi ti top angai phata ni in an soi Wayne Rooney po coaching lam chu alu chil don hin thom leng viuma se coaching lam ain pandit lama akal don ta ni in alanga nizan lama khan BBC Sport lam chuanin match of the day ya pandit ni turin an befelta ni in alanga Wayne Rooney hian hlo thanem tak anei don na noi riat ve lai hlo anei thei don ni tarlan ani he thu hi mirror lam chun an tar lang towa Wayne Rooney hi BBC Sport lama pandit nget ani don ta a ang le Manchester United lampoi ni jang khan thu thar an neya The Athletic lamin atarlan dana antler malam thom chak an tumna konga Dominic Calvert-Lewin Jamie Vardy mai baka Callum Wilson te chu senglu antum ni hin alanga atue maber hi transfer kongka in hongme ka antar malam thom chakna senglu antum ta ni in alang Dominic Calvert-Lewin Jamie Vardy le Callum Wilson te hen tun din mona club zom an nei lova free agent a senglu thei an ni vek ani Bayern Munich lampoi ni jang khan thu thar an ron neya The Athletic lam vekhen atarlan dana Chelsea train Christopher Nkunku chu senglu antum ta a ang le Bayern Munich hen tun hnaya Nico Williams te Florian Wirtz te senglu tumin tran an lo la towa an hlo cham ve ani hemi wangin mithar senglu an tumna konga Chelsea lamin pau million somthum panga a hral an phal thu an soi to Nkunku hi senglu an tum thon ni hin alanga indoor na po hi akal chho tran to ni hin an tar lang bok Leicester City lampoin an midfielder Wilfred Ndidi chu chotir an phaltak thu an soya tun din mona amana tan pau million pakwa an phut thu an soi Ndidi hian tun din mona amadu tu zinga United chu pan adu ber ni in soi thom aleng me ka Toto Sport in atarlan dana tuna tangare lote hin United hian anin rem pui thei arinom ni in antar lang United lama season thirma Ndidi kan mu nge arinom Arsenal in Chelsea tanga noni madweke ansenglu tur chungchanga Mika Richard point ni sang khan thu thar aron neya football pandit na thok mek Mika Richard chuan Arsenal team in noni madweke senglu antum hi thil trul lo tak ani Arsenal a hin vakal ta se khoi muna nge avatla nang madweke hi Arsenal team hian an mamo reng lova tun din mona atlan na laya tlan thin chu mi thatak an nei reng alom madweke po hin thutluk na diktak siam turin kadwa Arsenal la avakalani chon ben sabak athu don lo ani Chelsea a chosan ro ani chuanin a khel phak na tur tlap jong se ke chuan kadwa Arsenal team azom chuan Sterling ang mai khanin khelna mun chang lovin avatal vel mai mayang ti hin Mika Richard chuan noni madweke chungchang hi asoi Football agent na thok mek
Vincenzo Riola point ni zang khan thu thar aron neya kumina Ballon d'Or an sem tura dong tura arin ber aron soi Riola chuan tun din hmuna mi tam takin goalkeeper hi an soi lang lo thina ke chu ka ngai dan tlak tangkhin han soi don taila gen loi ge Donnarumma hian he choi moine hi adon ngei karing ani aphu ang zonga chut po hin Donnarumma hian he choi moina don hi aphu bera soilan ani lo thin hi thil poi tak ani adon ngei po karing ti hin asoi Lionel Messi bodyguard lar tak mai yesen chako point ni zang khan thu thar aron nei vele ta Logan Paul ne chon in nek a hin pe athu asoi yesen chako chuan tun hnaya Lionel Messi hi Logan Paul hin aron bei reng maya hei hi thil tu lo tak ani Messi hi chu football khel tura piang ani ya Logan Paul hi chu hetianga invorlar chop tuma kal mai tur hi ani Messi hi aron bei le ni chong ke hi min machon masak angai don na ring chunga po ani machon tur hen kain pe at to ni ti hin yesen cheko chuan asoi Rio Ferdinand point ni zang khan thu thar aron neya Talksport lamin ankomna United team chuan Victor Osimhen chu theina zongjong senga sengnu tura adu thu asoi Rio Ferdinand chan Talksport lamina ankomna hian United team hian tu hnaya Victor Gyökeres sengnu tumin tran anlo la towa anlo chamta ani kha chumi wang chun United team hin nual mai tur an nilawa ngun takin han ngai to se center forward ta chan ton hriat nei tha le tharum nga gol khong thei level sang taka omek chu Victor Osimhen hi ania Victor Gyökeres ai po hian ani hian theina anei sang jok ani tun din hmuna khelmek na Napoli lam hian paumilen somsari panga sengin hral an phalme ka United team hian player check nok angte sum tam tak senga lalu lo hianin thiamna nei sa Osimhen hi senglu turin kai chuan ka du hle ani hi top class striker ani ti ka chianga Premier League ka po a hloting nge yang ti chiang takin ka soingam ani ti hin Rio Ferdinand chon Talksport ina ankom na hian asoi Manchester United lampoint thu thar an nei chun zom zela niza lama khanin court of side lamin atarlan dana Aston Villa train Oli Watkins su senglo tumatran anlak thu puan ania atum khatnan pau million somruk vela senglo tuma andor tur thu an soi ni hin alang bok Oli Watkins si tun din hmuna a khel mek na Villa lampoint chutir an poi tilutuk to lova gol khung thei tak ni ma se kumsom ni pakwa upa alo ni ve towa manto taka hral thei ani lai hianin chutir an poi tilo ani adu tu hi tam tak an oma United team hi tun din hmuna chuanin thom nei lian ber le akhan ber ni turangai ani Ebirichi eze point thu thar aron neya team tok lamina antarlan dana Ebirichi agent chon tun hnaya Ebirichi eze hi Arsenal le Liverpool ten an du ngei thu aron soi tatlat maya tun din hmuna tu zok nge an thlan don ti ala soi thei lo thu le Crystal Palace lamin aman phu to ka chotir an phal hun an nga mek thu asoi hetiang ni ta chon eze hin tlap thar azom nge arin oma season third ama chon agent in asoidan atong hi chuanin Arsenal emo Liverpool lama kan mu mai arinom Mondo Deportivo lamin atarlan dana City lampoin Denzel Dumfries chu an senglu thei trep to ni in alanga a release los euro makta doi somni panga chu the chu thoi an tum thu tarlan ani Dumfries en tun din hmuna du tu anei sho ang reng khop maya Barcelona nen po thu takin seizom an ni mek bok chuti rualin City lam hian Denzel Dumfries si an mamona asang khop maya Pep Guardiola poin mithar senglu an tum nge thu alo sei to mok nen tuna tanga rei lo te a City lama hian ani hi kan mu mai te po arinom Pep Guardiola po season an man zo tak chungchang an zo na chu aron chang vele ta Pep Guardiola chuan han ngai to wangwang ta ila November December le January te kha kantan chon chiat na bul ania khoi ber hinge thlan tur po hriat thiam har sa khopin heng hun tei kantan chan chiat na lian tak ani hriat thiam har sa khop maya FIFA Club World Cup a thatakin kanin lan turangai ani la yin kanin rin tok na te chu ti chiat ani leya hei hi football kazin konga chuanin kamang an ber tum te po ani thei nge yang season tharlama lo clear ula ron tho chole nge kan tum do na thil har saratuk ani karing lo ti in Pep chon asai
Fabrizio Romano atarlan danin Liverpool lampoin ni zan lama khan an forward Darwin Núñez chu Napoli lamin andor na annol tak thu puan ania aman atana Napoli lamin Euro makta doi somnga an the chhuat chu Liverpool hian an lo nol thu puan ani chuti rolin Napoli lam hi an la bei dong lova tungkar emo kar thar lo tura hian dornon le antum ni in alanga Liverpool hian chuatir an phalangem ti ero zona lian tak ani thong Real Madrid lampoin ni zang khan thu thar an ron nei vele ta Mario News lamin atar lan dana an forward Rodrigo chu chuatir an poi ti lutuk lo ni hin alanga chuak ta poni semi thar senglu kher an tum lo thu an soi he thu hi transfer news live lampoin antar lang towa Rodrigo hi achuange arin oma chuti rolin athlak tu tur hi senglu antum chuang lo tin ani chu hei ba kan Real Madrid news danga the Athletic in atlarnan danin tun hnaya chuak turanga an soimek Endrick chu Xabi Alonso chon chuatir atum talo niin alanga lona chuak turanga an soipo thudik tok lo ani thu asoi Endrick hian chuti rolin hmun ero achang tam lutuk don lo thonga chumi chu ain huam angai ve don niin tarlan ani bok football pandit na thokmek pet nevin point ni jang khan thu thar aron nei vele ta Chelsea team chon noni madweke chu chuatir lo tura adu thu aron soi ve tlat mai pet nevin chon ngun takin han clear ta wangwang ula Chelsea in Palmeiras atanga an senglu mai tur Estevao Willian ka han clear wangwang ula season thara Premier League te Champions League te tin tual chung cup in nel te han clear wangwang ila Estevao Willian hi chung ma chan tur chon ton riat ala nei thatok lova tin kumno pangte ala ni bok hemi ka soi omzia ber chu Chelsea min noni madweke chuatir antum hiris asang lutuk ani lakol mai se Estevao Willian alo thatok lo ani poin noni madweke hrechiang sa om reng don na chu antan thil thatak tur ani noni madweke chuatir ngo thil fin tlak ani love tin asoi Manchester United lampoin thu thar an nei vele ta nisan lama khan Argentine rol thar mabak eng tak nei Milton Delgado chu senglo antum thu puan ania Boca Junior tana inlan me kumsom ni mi sengnu tur hian amana po Euro makta doi som pakhat vel chu the chu antum nia tarlan ani United lama hian rol thar mabak eng tak nei Milton Delgado hi kan mu thut te po arinom Liverpool forward Luis Diaz point thu thar aron nei chun zom ve zela nizan lama khanin English news ten antarlan dana Luis Diaz en tu na tangare lo te a Liverpool club ho tu te na chuadil na athelu don ni hin alanga amadu tu Barcelona chu zom adu thu asoi ni hin tarlan anne tun hnai loka khan media ten ankom na Luis Diaz en Barcelona tana khel chu asuang tu na lian tak ani thu te po alo sei zau towa tun din hona Liverpool hianin ani hi angai na lutuk to lo ni in thom aleng mek bok season thar lama hian Barcelona emo Bayern Munich lama Luis Diaz kan mu mai te po arinom chhotran ta hle Victorio Caresa chungchang po tlem han update vele zoi don ta ila Victorio Caresa chungchang a hian Arsenal Club Sporting Director Andre Barta chu Portugal rama athlok to ni in alanga in biak na po thadakin an kalpui me ka voin lama emo naktu lama po hian aman chungchang in remna nei turin anin biak le tur thu tarlan anni hemi chungchang hen Andre Barta chuan indor na hi atop kan thleng trep towa tu na tangare lote engkim ti fel aniang tin asoi to bok Arsenal hen tu na tangare lote a Victorio Caresi kan mu arinom chhotran ta hle English Premier League club Chelsea squad po acha chhauzel maya hemi chungchang hian an player kolai engemaw za chu an chuak don ni in thom aleng na sa hle chuak turanga an soijinga Wesley Fofana ming arilian khop maya hemi chungchang heni jangkhan Fabrizio Romano chan thu thar aron neya Fofana thu soi hi aron tarlang ani Fofana chuan tundin huna Chelsea team tan kain lan thei hi kain chuang emema khoi hmuna ma chu katum lo ani he hmuna hin ka hlima kalom emem bok thil chiang chu hetlap hi ka chua san don lova chuak turanga min soi thin te chu du tok to ro ti hin Wesley Fofana chuan asoi Chelsea hi achua san arinom lo hle Football pandit na thokmek
Emmanuel Petit point ni zang hang Cristiano Ronaldo chungchanga angai dan aron soya Ronaldo ang contract Asia chi khanin sang tak level a thlen thin chu a top fel tak thu a soi Emmanuel Petit chuan Cristiano Ronaldo la kain bei seina sang tak kan lo nei thina Europe lama inel na puizok te po ama chon le nge kan lo bei sei thin ani amai ro chu Al Nassr tang contract Asia le chi khan level sang tak khel thei tura kan lo bei sei nei chu atham ralta ingtika ma top level kan tiang chi hen ain lan to don lo ti a chiang zuita ani Ronaldo hi chu ti ruan player ro pui tak ania athil ti to thin le ro pui taka aloin lan to thin te kan thei ngil to don lova top level inel na ero amel kan mu to don lo ti hin asoi Liverpool defender Konate point ni sang khan thu thar aron neya Liverpool team in contract zia pui antum na chu atum ni nan anno le tak thu marka chuan antar lang Ibrahima Konate hi kan hriat lan thau ang khanin Liverpool team hian contract zia pui tumin tran an lana sa thin khop maya an dor na masa alo nol to nuwa tuna atum ni na contract zia pui tuma an biak na chu ni jang khan anol thu marka hian antar langa season tharnama club thar azom arinom tahle Konate hian tun din huna Liverpool la season tharlo tur hi contract ala neya chumi azo huna chon adu ber club hi free transfer in azom theidon ani chutiang chu Liverpool in andu lo ani chuan mando taka hral thei ani la hian transfer kongka in hongmeka an chuatir nge anga in arin oma tun din huna Real Madrid chon senglu tumin thuk takin tran an lamek ani Football journalist Thothar la khom thu thren khat te po hi an ngei om ve thin ang reng khop mai ni zan lama Chelsea le Fluminense te semi final game ma sa zoka anin ma chon ma khanin media te an ma chon na Enzo Maresca chuan media te na an zo na hi achanga Maresca chuan season khat chungin game somruk pathum vel kan khela Europa team khel zinga chong khel tam ber te po kan ni thei hialin karing ani South American team te hi chu an khel dan hi awul samdeu nin kalo hria a keini nen hi chon te khen chi kan ni love ti hin a soi zau maya journalist pakhat nge yom deuh mai chuanin Fluminense team nen hian in tang lamna awmin ke chon kalo hrelava nangnia in an khel tam dai zok ani chu season khat chu in game samsari an khel theya hei hi in club khel hun chu nen ai nang reng lo mo ti in azot zau maya Enzo Maresca hian chan zui ngai na a hrelo ani ke chu nila lukol horo khati ngai karing ole hati chin hatun rumatan chon ni tamai se clear tu te channel min ngai lut saka in chunga lom thuka soi tak meu ani like share le subscribe luma tan tran min han lak pui le ta zelula thu thar ngai nom tak tenen kanin mo chhole zel don nia